ama sapenin tunini khwa hilai muna pathin thung gi sei le hong kilha do ho anangaya ana vejing ho zo se chunga ki pa thu kain sei nei nang ho zala hilai muna thu sei nei hong ma charginga chule thanom ta le gun chu ta pan hong kila jing a hi ti jong hi ka sei do no be de tunini khwa jong avela hilai muna pathin thu ngai dinga hong lut ho zo se jong avelin pakai su kristam nin kalim na chibe ka hin bolin he tuni injong pathin thu poimo ta Christian doctrine poimo ta khari ini sei du kanomen hicho ipiham tia la trinity ki ti chungchang ini sei du kanomen e trinity ki ti hi pathin hi na ke dang ta koi man jong 100% pathin hi na ki sei chin zo lo wa hin a hin la tunia hi pathin le khabuin trinity chungchang pathin hi na ke dang ta na hi a hi na hi tabanga ana phon do am inivet khom deu kanomen e Isaiah le khabun bungsom nga lenga na changge changko nan sebongin leisi ho sanga van ho san bongin keima lunggel chunang ho lunggel a hi pui atia sebongin pathin alunggel tidiam pathin a hi na hi koiman a ke zo po dai vanoi leisi universe pumpi mu the yan lang mu mo hi jong le a hin sim ho asim sa thil ho zo se wan ki he zo lo hi ai le a si tabang lo pi ta la ki dang ta thil sim pa chu ki he zo lo ding a hi ti ama sapena ka phun do no mai he ya chu trinity ki ti he pathin hi na ki dang ta kha jang chu he John Wesley in hitin na sei na he lungmul mi him chung chang ki chin ta sei thei ding khat nei ko mo a hi le kin jong mi him pathin hi na sei chin ding khat ka ko mu ding na hi ati cha he chu ni pi sei ham koi main mi him chung chang a het zo lo ding a hi ti John Wesley in jang ana sei na hi di ta chu pathin chung chang hi hil chin thei ding le pathin chung chang a hi na bang ta zala za hil chin thei ding chu pathin ama bo chu a hi ti jong hi ini su min lo de hi ya chu tu nya hi pathin chung chang a hi nei hil chi ding go hilovin pathin aki phun nei hi itabanga ki phongam ti I het kham zo ini sei diu a hi zoi ti jong hi isu min lo de kanome pathin le khabu thing chu ga vek pe lew han Deuteronomy bungup na chang li na hi velew han ngain vo Israel pakai pathin oi pakai khat se bo hi ati nei ya chu pathin khat Christianity ki ti hin pathin khat monotheist ki hi ya chu pathin khat ki ta sanin kinil na bai hela pathin cha te ho zo sin ita san khat chu pathin khat a hi ti pa hi kinil na bai hela Christianin monotheism ti dem monotheist ki ti ke pomso ke hi chule Isaiah 44 Isaiah bungsom li na changup nei khave ve ki lewhan hitina sei pakai Israel leng pa alhadampu thanei pen pakain keima amasal anukha ka hin keitelo pathin dang a pui ti cho pathin khat se ahin hi chu pathin khat se teilowin pathin dang a pui keima hi amasal anukha ka hi ti in anaki phongin he ya chok Christian sa khwa ka sai ma bangin Christian kharin pathin khat aki pomin hi ahin la hi chi pathin khada hin Trinity pa pathin cha pa pathin lagau thing pathin hi a umeti hi ta sanna kinai so ke he chule ama sapena I het deu khat kanup cho hi le Bible in khat ati te ngai le azza sim atam alhom seina bawa ki mang hilovin a bang khat kum le hi chi khat atia Bible in ahin min phating le hin akipun khom na pum khat a hi na ami hi na zo cho a sei nom nan jong amang je na hi hetabang example ve sana dinga Bible chang tam ta nan ti I jong la tunia I thumbo ka hin ta la dinga hi ya cho Bible in khat ati te nga le quantity atam le hlom aza simbo sei na hilovin quality a hi na ki pum khat na a sei na jong a hi ti hi ama sapena I het deu jong kanome nei sei ma bangin talang ding tam jong le Bible a mun thum ka hin talang no me nei ama sapena ding in Genesis bung ni chang som ni le li nei khat ve veu to ve Genesis chapter 2 verse 24 na hitti a hi zi a chu pasalin apale anu alha ka nga azinu akol cha zo ding chu ting le amani chu phekhat vo khat hilhan ding a hi phekhat vo khat
hilan ding a hi numai khat le pasal khat chu khat hian ding a hi tin bible in asai dei ya chu hi chai vedai le hi cha khat ki ti hi quantity tam le hlom lampang sai nai lovin amani akipun khomna ami hi na hlan ding chu khat a hi na pa zo hi ana sai na hi chule judges bung som ni chang som la khat na jong hi vekil law han hitabang ta hin Israel mi te cho bon chan gibia khupi donan akipum khat theiun pasal khat se bangin apang taw ve Israel mi pi chu za chu bible itabang to na te kan pasal khat to anate kai de ya chu khat anamangin mi tam ta chu pasal khat bangin apang taw ve sei bawngin lai a unity akipun khom naw akilung khat naw khat a hi dan chu ana sei de chule zon bung som la segi na chang som ni la khat na jong hi khat ve na velaw han hi te ho cheng jing dinga taw ka hi pui ama ho thua ko na keima ei ta san ho zo se dinga jong ama ho chu pum khat a hi na ding ova pa keima nang ma sol ka hi wa noi mi ten ata san theina ding ova nang ma ke ya na oma keima nanga ka banga hi ama ho zong einia a theina dinga ka taw hi pakai so in zong adal ha sei zui te ho Christian te ho zo se chu khat a hi na din ka taw ve anatin hi chilai bible changa Jesus Christa taw na kam chang hi vedai le keima nang ma ka hiya nang ke ya ai nahi banga ti chu ya chu pakai in sun zong pa pathin hi existence a ome ti ana phong doi na hi chayang hi mu the hi sei do no mo chu bible a khat a ki ti tinga le aza sim tam le hlom sei na bawa ki mang hi lovin akipun khom naw akilung khat naw ami hi naw sei nan jang akimong jingi ti hi chi bible chang ho thuma chu imu theo hi tai chule hi chi trinity subject trinity topic hi Christian la zong ta san na za chom omen apam lo zong akyomen apam zong akyomen apam ho zong ta san na za chom men in zole inivet ki de hi trinity pom lo ho chun trinity thu chang hi akiti te nga hi le hin bible a pui trinity ka pom pui apa cha chule lagaw thing trinity pomai le pathin thum ta san aki hitai tin ngai dan le ta san dan le chipi dan kha nei kin ve nei ya chu hi chi trinity chung chaung ki saiting la ta san na za chom apeng do in chule lungyal za chom kinil kal na za chom apeng do in nei ain la ki dang ta kha chu trinity ki ti thu chang bible a lo wangin pa zingin lagaw zingin chapa zinge ti hi bible a principle a hi thum a hi na pai akita lang jing ke de hi chule ki dang ta kha chu trinity ki ti thu chang bible a lo banga hi bible bible ki ti thu chang thu gol jang hi thumal jang hi bible a kimukit lo hi ya chu bible a bible ti thu chang a lo ji a chu bible hi lo hi tam tin ki dong lewan hi thei ki lo hi bible la asunga bible ki ti thu chang akimu lo wanga bible a hi nahi bible hi tho bible a hi nei hlom di lo tam di lo a hi bang hi jing banga hi trinity ki ti thu chang jong hi bible a lo wanga hi a bible ho chu simai le trinity pa pathin chapa pathin lagaw thing pathin hi a ome ti hi apom na le aphun do nai vyal tam ta mu thei no min hi chule new testament jang chui vet kidai le pakai soin seizui ho hitin ana vai ha ki de Matthew bung som ni legit na chang som la ko na chui sima hi le he je chun nang ho chiowin nam tina mi zo se seizui in ga simun apa acha chule lagaw thing mina ama ho chu baptize gabol hiti chun ana vai hai de lai muna he do nom ki do chu piam tele pakai so krista in zong pa chapa lagaw thing thum hi chang thum hi trinity aumeti hi amata in zong aphong doi na hi chule second korean bung som la thum chang som la lina yong chi veda hi le polin korean mi te le kha thana a chaina lang chi veda hi le hitin ana sei dei pakai so krista lung sit pathin ngei lu chule lagaw thing ki thopi na chun na bon chawin piu win ti cho krista lung sit pathin ngei lu lagaw thing ki thopi na ya chu pol te hoin zong pa pathin lagaw thing pathin chule chapa pathin
a ome ti hi ki chin ta le khazin ho jong hi veda le mo the chu hi chule first John bunga na chang sigi na chu vele han ei pawa hi tin se ni chule lagau chu het tu sa hi ze ha mi ti le lagau chu thu ta hi ei le sa pawa chu khat veu to ve itabanga sayam KJV English version achun for there are three that bear record in heaven the Father the Word pa the Word is two chu Jesus Christa two chu ta sa peong he dis na the Word and the Holy Ghost and these three are one ate sa pawa chu kichi chabe vanain het tu sa thumomen pa ahin the Word is Jesus ahin Holy Ghost lagaw thing ahin hi chi thum ho hi khat ahi ate chu first John bunga chang segi na chu ya chu Bible hi vedale Trinity concept pa pathin cha pa pathin lagaw thing pathin agi phun nei aki mujing ke na hi chule simtil bui veda hi jong le pathin hi khat sanga tam ma anaki phun na hi tham khat ana veki do tewe plurality of God ti ding ham pathin hi khat sanga tam a hi na anaki phun noi khat ve velew han Genesis bung khat na chang som ni lagop na chon hitin akimun ai he chon pathin in jong a hon lim hin a ho tabang mi him sim o hitin a hon a ho limin a ho tabang atin ai he je Hebrew wa chu Elohim ti thu chang cho akimangen ai ya chu Hebrew wa hi pathin khat singular seina hi tingal el ai hi chi el hi pathin khat nambola sima za na simya khat seina hin amale ela kuna chu im I am ahung tingal plurality khat sanga tamzo seina a hi jong hi ki chi ta mu the ya cho pathina ki phun nei wat tinga le im tia hi plurality ajong anaki phung ma jingin singular ajong chon anaki phung jingin ya cho Elohim ai ti tinga le plurality khat sanga tam seina pathin seina ki manga hi ya cho Old Testament writer hi vera hi le el hi singular Hebrew wa cho pathin khat seina hin ahin la viar sang ni le zanga vial atam zo hi Elohim plural hin amange nei Genesis bung kha chang som ni logop na cho pathinin a holimin a ho tabang ati nei he chui vera hele pathini khat a hi zengin ahin la hi chi khada chon pathin thum a ometi na hi simtil bula pana yang hi pathin ama hong ki phun nai thuma hong ki phung panai tai ti jong hi sumin lo de kano men ei Genesis bung som la khat na chang sagi na yang chui veda hi le pathin in hitin sai kini hung ovin kum hlau hitin apao ga su che pi u hiu te ti cho babal in sang sa wa cho na pathin a hin do pharwa cho pathin chun hung ovin kum hlau hitin in Genesis bung kha chang som ni lago ma cho a hon a holimin ati bonga cho chang hung ovin kum hlau hitin apao ga su che pi hiu te ya chumu sin Deuteronomy bungup na chang lina chun ngain vo Israel ipakai pathinoi khat ahi ati pa he inzoa ki patna langai simo Genesis bung ni chang som ni le lenya nu pa khat ki saina banga cho ke manga he aji chu mi him hi vele han mi him hi pathim lim le mial pwa ki sim kha jong cho hi in sung ki ti jong he family ti jong hi pathim lim le mial gonga cho ki sim khat jong che ya chu family in sung khat jong hi vele han in sung khada chu mi za ro mam a hi wangin amo zo se chu khat in sung khat ti le ki chai jing ya chu Genesis simtil bu a jong chu ve dai le pathin khat a hi jing wa chu a holimin a ho tabang tia le hi chi pathin khat sunga chu pathin thum ti ding ham hi chi pathin khat sunga chu hi na chom three different beings aumeti hi mudo theile he do the khat cho hi toy sei ma bangwa cho Genesis bung ni chang som ni le lia cho he che pasal cha nu pa inda leng aji kol cha ding ama ni cho phe khat vo khat pum khat hil han ding a hita ati cho lo la pasal plus nu mai igo ma le equal to 1 ati cho ai wa ama ni cho counting a sim dinga cho numerical quality te quantity a sim dinga cho aza sima dinga cho mi ni a hi in a hi la hi chi mi ni cho Bible in khat ati nei Trinity chungchang he thim theina divin he chi chat a hi lo le calculation cha kan ko hi ga veo te ve
Adam plus Eve or 1 plus 1 equal to 2 hi chana en la hi chi 2 hi chi 1 to 1 hi aung ki go ba le 2 hi in number 2 hi chi number 2 hi digit izat hai tin ki dong law han chapang ta bang ni ki hil law han na digit izat hai te le digit khat hi ke cho head bedding pena choi tai ka hin bol hi in ya cho 1 plus 1 equal to 2 hi in ai la hi chi 2 chu digit izat ham ta le digit khat bo hi ya chu ni chu ong ki go ba le digit khat ki su in chun chi he thim ta wai le tu in trinity chung chang khat ve ana ve ki do tu pa plus chapa plus lagaw thing ka in tin velaw han 1 plus 1 plus 1 equal to 3 hi cho na ale hi chi 3 hi digit a sim dinga chu digit izat hai number a sim da chu number izat hai number khat bo hi cho min a hin la 1 hi achom pa 1 hi achom chapa 1 hi achom lagaw thing 1 hi achom chi aung ki go wa le digit khat ahung soin hi chi digit khat aki go khom naw chu 3 ai hi ti hin ke ma he theidol ta in chun ka hin ta lang no mini ya chu pa pathin lagaw thing pathin chapa pathin aki go khom wa le digit khat ya chu 3 chu number zadam number khat ai ya chu pa pathinumin chapa pathinumin lagaw thing pathinumin amo aung ki gop khom wa la hi chi trinity akiti nei hi chi trinity chu e hon i pom ding dan ta wa chu pathin thum ki ti ngei lo hin pathin khat digit 3 chu digit khat a hi banga hi chi 3 a chu 1 thum achom chom ho khom wanga chu pa chapa lagaw thing pathin chapa pathin ho jong hi trinity a khom mai ovin hi chi agi gop khom naw chu trinity akitin hi chu 1 digit khat number khat a he thing ai ai tan chu ka he theidan ta chu ka hin ta lang hin ten apom theilo le gyal theilo jang tam tai diu hin epi jang la het khama ka hin ta la hi main tin ye chu nu pa ho bang hi velaw han pathinin mi him family ti mi him te ama lim le mela si ba hin ya chu nu paten ni jang chin jang ka hin saitan adam khat hin eve khat hin aki gop han na hi le 2 hin hi 2 chu number khat digit khat hi in hi chi digit khana chu mini ki gom kho ma hi cheta banga chu pa pathin lagaw thing jong hi ong ki go ma le 3 hi in ai la digit khat hi hi chi 3 digit khat number khada chu hi chi chum thum ho chu kho ma ki gom kho ma yu ve ti hi i hat thei diu le ke ma hat thei ding pen na chu ka hin se na non jong na hat thei diu wa ka hin ko hin e thei lo ho chu la he thei lo mai tan tin hi chi kalwalin jong chun a hil din dan jang ka he chom poin na hi chi chu hi trinity chi dan chu kat aki sei min pha te nga la quantity atam le ho maza symbol sai nai po in nu pate ni chu gyal do law han trinity tung chang chu ibui ta lo deu kata sani na he ya chu trinity tung chang ibui thailo wai lan pum ni chu pum kha hi tia nu pate ni sei na jang chu ibui jing kai do hi ya chu a best example de nga chu hi chang hi anom hi dinga hi tin jang kata sani na he a hi le tun christian nitia trinity pomdan za chum ho ane ve ki do te ve Catholic Trinity pomdan hi za chom be ai ke de dei ya cho Catholic mi pa Thomas Aquinas na sei na chon hitin na sei nei Father pa chu principle without principle ati ye chu langkhara hinge pom thei kha chei ye je sei nom na chei le pa hi ahong kon do na be ai ti om jing ati ai la son chapa pathin wang hi son is generated by the Father which constitute the persons of the son aticho yeah generated by the Father tiale chapa pathin jong hi created beings pa ku na hung do in do hi tia se ala Holy Spirit lagaw thing jong hi Holy Spirit is proceed from the Father and the Son but not in a generated sense but in inspiration form ati yeah cho lagaw thing jong hi pa le chapa ku na hung ai wanga hung ki sim thu do ai lo inspiration form huya kun te ham na hai do akuna ai tin as a hilovin ai ya chu Catholic nin Trinity apom dan hi keiwang chun zana nei pi ta chun kapom pi pon hai aze chu fa pa pathin ni ahung kon do na abul le bal ti dem lo hi banga hi chapa pathin jong hi sim thu hi lo hi ama jong ai tia pa pathin to hin ai tia chule lagaw thing pathin jong hi pa le chapan ahin sim do ahin hai do hi lovin pa pathin chapa pathin lagaw thing pathin ni ei mati chana ai ti a sim thu hi lowa anom jing sa kha chowang chu hi
chun Catholic ngin Trinity apom dan hi aza chumbe kedin ya chu Catholic in Trinity apom dan wa he ke wang chun zana nei pi ta in amo pom dan chu kapom pi po ne ale tun ani na khat vekelaw han modalism kiti khat kidi dei hi chi modalism kiti pa hin pathin khat aumin a hi wangin hi chi pathin khat chu a chum chuma ki phung a hiu ve ati chu hi che te ka na pina chun water tui aumin tui chu free chai ko le solid state sang hi thein chule i om ki dai le liquid stage tui a kidin chule i om sowai le a khu chu vapor gas state cha apod do tai ati chu ya cho modalism amo hin Trinity apom tho a hi wanga modalism ta ke he chi modalism in pathin khat Trinity apom dan chu mi khat hia a hi wanga chu khat veile tui ki so khat veile huya ki so a hi lo la khat veile solid atanga ti dana hi asai ve ni hi chi modalism ki ti ta san le thui la ko na he tu khangai ho i pen naw che cho pa khangumin lagau khangumin chapa khangome iti naw cho modalism ta san nai he cho pathin cho khare hin hi chi pathin kha chu leisira ahongin hi chi pathin kha leisira hong chu jisu pa pathin mama cho hin hi chi leisira ko na apo do zo win chun hi chi jisu chu lagau mama a hiwe lagau mama a hi ti amo kil nai cho ya cho protestant tam tan tu lai sai jing kyau chola pa khang cha pa khang lagau khang ti ne he lo ham ti bible ji hit ta banga khang pa khang a choma cha pa khang choma lagau khang a choma ti nai tu ni chanin wang kamunai pu ne au mai le ki sei piu tawin pathin tu izil khom diwe ya cho hi chi modalism ta san na pa pathin chu cha pa pathinung ki so cha pa pathin chu lagau thing pathin hi ve amo hi mi kha hi wanga chu achum chum akale yo sai dia chu mi kilem se kilem ti diwam na hlomi khat veile hlo ki so khat le mi ki so ama cho khat he che apamo ve ne hi chi langkhana sei dinga chu Trinity pomjong hi talo chu hi chi langkhana sei dia chu oneness ti UPC ho pom dan to ki bang chat a hi ket ta ne he sei bangin to modalism kiti Trinity ta san na chung changa pathin kha a hi ti pom ho tuai sei o chu a hi in a hin la keiman wang hi chu ka ta san po ne keiman Trinity chung chang ka ta san na he wang he Matthew bungs thuma chang som na segi som lage na Jesus Christa baptisma achana hi ki chin ta mu thei kha che ya chun Jesus Christa chu tuila adingin chu le pa pathin chu wana aumin on ahungingin lagau thing pathin chu Jesus Christa chunga chun ahung towin he chun pa chun ven hi che ka chapa dei ta hi ti chu pa pathin lagau thing pathin hi achum chi a hiu ve ti hi chalai Jesus Christa baptisma achanai ki chin ta mu the ya cho wana cho distinct person achum be pa khat omen chele tuila achun chapa pathin a kidin na van wa kho te dam na ya chon lagau thing limin ahong in hi chi lagau thing hin form tele hina za chum ki khel le thei cho x bung ni na lang chu veda la hi chi lagau thing cho mei ko nga hong e ti chana hi chi cho hi ya cho Trinity ki ti hi pa pathin cha pa pathin lagau thing ki ti hi three different individual beings mi hi na chum mi mal chum a hiu ve ti pa hi ke man ka pom dan khat la Bible ka mudung zui khat cho hi chole ba get samani ho na pakai so ataw na kam chang cho ve ki le han Matthew bung som ni la gup na chang som thum la ko na chan pakai so che piti tawe he pa ke ma lungut hilovin nang ma lungut hi zo han de chu lungut ni o mai le deidan niu mai le mi ni he pa ke ma lungut hilovin nang ma lungut zo hita han te Jesus Christa chu wana ama ko mama taw hilovin wana pa pathin khat zia chu Jesus Christa chu pa ko ma cha taw hi ein la pa pathin cha pa pathin lagau thing pathin koi hui pathin chu mem tin kidong law han abon che ke vai pathin hina divinity a hi naw ki bang chat ki hi a thum wa hi pathin khat hi su ke o hi to a hi che symbol a hin koi katin Trinity explain la dinga hi che kin zong ka pom dan le ka chi pi dan khat mong che hin na ya chu God a central aumin Jesus is God atin Jesus chu pathin hin Father is God atikenin chule Holy Spirit is God ati chu ai wal anoi hi veki lojun Jesus is not God the Father na Jesus is not the Spirit is not Jesus ati chu he che chu
three different being hi we ai wangin amo ke gop khom naw chu pathin one god khara ke go ma hi we kin jang hi chi trinity explain la dinga simple pen le beilam pen le kichi pena kher kha cha hi nangin wangi tabanga na pam ding ham ka point kin wang amo thomi three different individual beings a hi we ti bible amu do thai khara ka mu cha hi chule hi chi trinity chung chang hi sei ti nga le pa pathin pa hi pathin a hi ti a hi na pai koi man buina ki nei pu in cha pa pathin le lagau thing pathin ma wang hin mi kim kharin buina anei ji nei Arianism ki ti ta sanna Arius ki ti pa ko na hong por hin amana na sei na chon Jesus Christ hi at some point na khat vei ko ma hi hung ping do danin a sei nei na le tu nia Jesus Christ hi pathin hi ti ta san lal na ho ai le lagau thing pathin lagau thing hi pathin ai monge ti ta san lal na ho hi Bible in aphat chit dan Jesus jong pathin hin lagau thing jong pathin hi ti na ho hi tham khat Bible la pathin thwa ko nin in anaveu te we amasan Jesus Christ ai pathin a hi dan anave mesalew han Matthew bung khat na chang som ni le thum nai khat vai simo te we veo ven nunga cho honga in tin chapa khat a hing dinga hi chole amin Emmanuel asa dinga hi ati hi chu pathin in ai piu we ti na hi tia ki sei chu guilung dinga hi ya jo Jesus Christ cho Emmanuel ki sa ding hi chu pathin in ai piu we Jesus Christ pathin hi na apa chin na khat hi chole Isaiah Old Testament jong velaw han bung ko na changup nei khat vai sim law han izena mitile ei holding in now sen khat apengin chapa khat ei ki piove a lingo wa vai puna pun chule amin zong thumop thim ki dang ta thanei ta pathin na amin jo thanei ta pathin tun son mi pa chomna leng chapa ki ti ti cho pakai so chu pathin hi dan Isaiah thim gaw kama jong anagi phung do ai tai chule polin jong rom le khabwa hin hitin an sei na hi rom bung ko na changa na chu simlaw han pute pa te jong ama hwa bo ahin ta sa phelama Krista zongla ama ho la akun a hiwin ama chu imazo si chunga chungnung pen pathin ahin akhanga pa cha tu ta ahi amen ti Jesus Krista chu pathin ahi dan zong polin zong rom le khaba ana phung do ki le dai chule aban veki lew han Matthew bung som ni le bung get na Matthew 28 verse 9 na chu velaw han chin velvin jisun ama ho chu akimupin azawa damselun ati he chun ama ho ahinga azunun akeng atu un chebe abu tawin hi helai chebe bu kiti hi chapa worship ati so pathin bo chu ki ho ahin ya chu Jesus Christ divinity pa pathin ahi banga Jesus Christ chapa jong pathin ahi dan hi helai muna jong hi mo thei kha che hi chule Jesus Christ ai ti apat onom dan chu Colosia bung kha chang som na gup som na segi na isim law han aje chu ama chu thil zo sia ki sima hi wanchunga leichunga thilmu theile mu mo lalto na hi han loine na gam hi zongle pipu na hi han tha ha thu nei na hi zongle thilzo si ama a chule ama dinga ki sima hi chule ama thilzo si sima ana jing sape hi chule ama a chu thilzo si so a hi Jesus Christ sai nai ya chu pakai Jesus Christ hi pathin a hi mongi pa pathin hi banga Jesus rogi pathin hi ngala tuin lagaw thing pathin hi pathin mong hinam ahi lo le lagaw thing hi itabang ham ti hi lagaw thing pathin ahi dan jong hi anave ki lo tu we mi tam ta sanai chil lagaw thing hi for who ahi lo le tha ahi lo le thil khat seima bangin lagaw thing ki ti hi mi kim khadin chun ta sa mi him bing silo force khat danin asai ji nei ela Bible chu vera hi le pathin le khabu in lagaw thing chung chang hi itabanga ai lovem sa pa cho hi ati na mi a se mi tele bings khat dana se hi ya cho Bible in chi lagaw thing chung chang hi pi ti ai lovem hi Bible la imu ho tham khat ana veu te we sorjate bunga na chang thum nei veu te we ai la pitalin Ananias ibola gamman cho alang ki koya lagaw thing na zo lhap dinga satanin na lungsung alu dim hitam ati chule chang lina chaina lam cho simlaw han nang man mi na zo lhap a hi pui pathin na zo lhap a hi bowe ati ti cho ya cho lagaw thing a zo lhap cho pathin a zo lhap na hi ya cho lagaw thing hi pathin
God had la khat thing thum pathin la khat a hi ti hi sorcha te to ai sim do jang chun akemuin ale Genesis le khabu chapter 1 bung khan lang che da le ya chun pathin lagau analam liang len a hi ti cha ai ti apana pathin lagau thing som ano me nei hi a chu hi chil lagau thing hi pathin a hi pu a hi lo le lagau thing ngai nep na lagau thing a poi tia sei sit na hi gial na hi adena danger sa pa na chu ki cha ta kha che hi ai chu rom bung ge chang ko na chu sim le han hi tia se chula pathin lagau na sungowa chen wang le ta salama chon hilovin lagau lama chon na hi wa hi krista lagau nei lowa wang chu krista a hi pu ya thi chu ya chu lagau thing i ta san lowa ma hi Godhead Trinity la kha hi ti ta san lowa hi le lagau thing ki nei lo tin ai na hi chi lagau thing chi nei lo ting wai le Bible chun pi se krista lagau nei lo wang chu krista hi pu ti chu hi chi lagau chi nei lo ting le krista ki lo krista hi lo ting le ipite aki mang tha ding tin ai chula ya cho pakai son zong ni pi se Matthew bung som lani chang som thum na kha som thum lani na che vedai le chapa tai to ma wang chu ki ngai dam ding ama wang lagau tai to ma wang chu ngai dam chang lo ding a hi atya ga hya se chu tunia Bible a kona Trinity chung chang ka mudan chu pa hi achom chapa hi achom lagau thing hi achom hin amho hi pathin khat ki ti hi inja alai lama ka sai banga chu 1 + 1 + 1 = 3 3 chu number chu izaram digit chu khat bo hi chu hi chita banga chu pa pathin cha pa pathin lagau thing pathin = 1 God that is equal to digit khat ti chu hi thum kiti thailo hi nu pateni jong chu 1 + 1 adam + if = min vena dinga chu ni pathina dinga khat hi banga chu Trinity ang i hon pa pathin lagau ting pathin cha pa pathin ivena mit vetna le lungela chu thumai mo ewa pathina di chu khat hi ti isu mil lo de kano me ne idamo le aban jang in sei jom ki deuin Trinity chung chang hi part abana jong kain sim ki deng hin lunglut ta na ngai ding in pakai min ka hin te me e chon pathin chung chang i sei o hi ze in sei chin zo zai a hi po in pathin a hi nei a hin la pathin le kha bo ong ke ta lang le akimudan pa cho e hon i sei o he bo win hi ki da ding in jong ki mutu ta ve te ka hin tip na hi bon chawin pathin phathe bu che ta hano le